Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama tengok puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah iradah Allah getanyo kasih tak ibadat mak malamnya mak malam yang ke-11 Ramadan. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah dikirim kepada Nabi kitanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya gedengar tanyo hadis Rasulullah an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'matani maghbunan fihima kasirun minan nas. Oleh Nabi bersabda, ni'matani, dua buah nikmat ke Nabi, maghbunan fihima, dirugikan bak dua buah nikmatnya kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan orang dua buah nikmatnya urugo. Maksud urugo hanya kita mengpakai nikmatnya yang kagejuk oleh Allah. Nyo kebanyakan manusia. Termasuk nikmat yang dua buahnya as-sihhatu. Pertama nikmat sihat. Kagejuk sihat badan oleh Allah. Hana ruh tak pakai sihatnya untuk ibadat ke Allah. Nyo kebanyakan manusia. Yang kedua firak, nikmat kosong wate. Nah, tengah kosong wate hana tak ibadat ke Allah. Wate kasibu ha toho perlu nafah le, barunya ingat ibadat ke Allah. Hana mungkin terisi le. Nah, tengah kosong tu ha tak pakai. Wate kasibu kam karat. Menancik tengah tihat handa pakai, wate sakit, nyo hana mungkin li. Maka karena nyoku, gukun li bakar Abdillah al-Muzani. Ya, pugukun li bakar Abdillah al-Muzani, mangkana musliman. Wa badanuhu fi afiyah. Faqadi jitama'a alaihi sayyidun na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Ya, maksud ji barang segaso gonyan ruh lam Islam. Ka ruh lam agama Islam. Alenyan wa badanuhu fi afiyah. Badan selalu dalam sihat. Oleh ka Islam badan ka selalu dalam sihat. Nyan faqadi tama'a alaihi, nyan kamu tahu ada gonyan sayyidu na'imid dunya, pangule nikmat dunia, wa sayyidu na'imil akhirah, pangule nikmat akhirat. Jadi apabila badan sihat, nyo kamu deme pangule nikmat dunia katanya. Ya, sihat badan dua saja pu kena kerja je takun hana boleh laki bantu bagop. Berarti nyo pang ule nikmat dunia. Kemudian ruh tanyo lam Islam nyo pang ule nikmat akhirat. Pakon je ke pang ule nikmat karena pang ule nikmat dunia tihat karena ho yang tajak katanya dua je tihat badan. Taduk tu gari ruda tanyo yutulak bagop. Hanya tolak teduk atau gari blek mata adanya. Hanya tolak. Kemudian Islamnya je nikmat paling get roh akhirat karena dengan Islamnya utanya akan tamong lam syurga. Maka karenanya aku katanya nikmat sihatnya termasuk nikmat yang paling raya yang Tuhan juk katanya. Sehingga oleh Khatim Az-Zahidi gukul li khatim arba'atun la
yu'rafu qadaraha illa arba'ah. Put perkara hana totudum ium put perkara nyan. Hana totudum put perkara nyan kecuali liput perkara. Jadi put perkara baru tatuduyum liput perkara. Contoh put la yu'rafu qadaru shibab illa syuyuh. Hana totudum yum muda getanyong. Tengah muda grup kuno grup kedi grup kuno grup kedi. Padum tatuduyum illa syuyuh kecuali wati tuha. Wati katuha baru tatepu nikmat muda roji mahai tak yum. Wati muda tak pajuh makanan pepu tak pajuh ego mata rapi. Omban katuha ego taldi tinek tapu tapi pip makanan. Baru tatuduyum menyamata muda roji hayu ta boboh katok tak pajuh krap krup tebe anak payah wing. Jino ka antawing tajib menta mekemat dan takulam. Wati tuha baru tatuduyum tanya muda. Wati muda tatuduyum. Kemudian yang kedua, wala yu'rafu qadaral afiyah illa ahlul bala. Hana totudum qadar sihat gutanya. Lengkap gutanya na jaro na gaki na nak mata. Hana tatudum illa ahlul bala kecuali ba ahli kakenang bala. Paduyum gaki barakon. Olehnya gaki muka butuh tu gutanya. Kalape tu aki hanjut tajak matahole barakon je tema embang baru tadapu mahayum barakon bak wate tanyo tihat omban kenang bala baru taduduyum. Kemudian yang kelih wala yu'rafu qadara sihat illal marudha. Hana totudum yum sihat katanya kecuali bak orang katakit. Orang sakit tu dihlah momong sakit meblek mata gusyungu liu luar urung tihap plung kono plung kedi bah Honda kono jak kedi duk motor we kono we kedi tu ke gonyal ram sakit ada keruti ada kala ada perantah ana mudah-mudahnya kala ge blut tiga baru tatuduyum ambang sakit baru tatuduyum tihat barakon. Kemudian wala yu'rafu qadral hayah illal mauta. Hana totudum yum hudib katanya. Nyo tengah hudib padum tatuduyum hana totudum kecuali urang kamati. Urang mati ada je kepegah bak katanya. Je telefon bak katanya kepegah. Hai baik kaboh kah ba mata hudib bu tunggu ka ibadat kah. Nyo lon kamati hana mungkin mutapuli katelah Bandung karugo Bandung ba mata hudib lem babah wate. Lah hana li hubungan orang mati dengan tanya. Ada ana hubungan tip uro guna nasihat tanya. Jadi baru tuduyum udipnya kecuali ba orang kamati. Oleh kerana menang musungguh-sungguh tu ibadat tanya ke Allah sebelum tru wate telah. Wate telah muda buno, wate telah wate tuha. Menancit telah tihat buno, wate ke katakit. Menancit wate tihap buno katu tanya baru telah hudik tanya wate ka mati. Jadi mutungguh-tungguh tu buno yogoh lom tru wate telah. Kemudian kelebihan tarawih tu malamnya malam yang ke-11 Ramadan. Urang yang tarawih malam yang ke-13 terbit nibak donya lagi uro gulahi nibak perut mak. Dengan arti dosa-dosa ubid agak tampuh mandum ya Allah dengan tarawih malamnya malam 13. Kemudian malam tengah malam 12 nyo kita mong suluh bak tengah tanya. Malam tengah malam 12 to urang tarawih malam 12 sehingga wate gebangkit uro kiamat wa wajhuhu muka agaknya wate gebangkit tengah lagi bulun malam 14. Nyo malam tengah malam 12. Jadi dia bangkit tengah bak kubu lagi bulun malam 14. Berarti lagi kelebihan orang meratib yang balik tanya dengan malam baru. Orang meratibnya tengah terbit bak kubunya membelak-belak muka. Orang tarawih malam tengah
rupanya menancit lagi bulan malam 14. Kemudian sedekah ikhlas di malam baru, malam 30 Ramadan, 1,350,500 rupiah. Bandung sedekah katanya dari malam pun hingga malam 30. Bak suluh yang pertama. Dari malam pun hingga malam 30, Bandung sedekah ikhlas katanya berjumlah 25,600,000 rupiah. 25,600,000 rupiah. Bandung sedekah ikhlas tengok tak lagi. Bandungnya wujud manfaat buik dibantu tanya tengok ba urus akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.